apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel bocil rebutan Pop It. Kayak gimana itu videonya teman-teman? Nih lihat aja nih teman-teman videonya. Si Joni lagi main apaan tuh ya? Kayaknya seru tuh. Widih, itu kan Pop It yang mainan viral itu ya Joni? Iya dong. Ayah punya pan. Beli nih, dibeliin emak. Wih, mantep tuh Joni. Pinjem dong Jon. Enak aja. Beli lah. Pelit bener sih Joni. Minjem dong. Agak. Pinjem ngapa? Pelit banget sih. Minjem. Sini pinjem. Jangan dong Bang Jono. Sini. Pinjem bentaran. Jangan Bang Jono. Bang Jono nih Jana. Ngalah udah sama adiknya. Lagian itu mainan adiknya, ngapa direbut? Iya. Dasar ngaduan. Bagenin. Makanya kalau mau dibeliin Pop It jadi anak yang nurut kayak Ayah. Jon, pinjem ngapa Jon? Kagak ngapain terusak lagi Pop It Ayah. Beli sono apa? Udah gede juga. Soe bener nih si Joni. Pelit bener. Kalau minjem mainan Ayah aja. Minjem dulu ya Joni. Pop It Ayah diambil Jana.